افسانه آندری عیار. بود نبود موی سفیده بود که با کمپیرش و پسری یکه و یگانه‌اش عمر به سر می برد. پسرش جوانی خیلی شوخ و هوشیار و چاقان بود. بار موی سفید به او گفت: من پسرم تو را نغز خورانده و نغز پوشانده به وایه رساندم. اکنون برو و یگان کسب را از خود نما. گپتان معقول پدرجان، من میروم و یگان کسب را میآموزم. نام پسری موی سفید آندره بود. وی زود اسبابی سفر را تیار کرد و به راه برآمد. آندره خیلی وقت در بیشه و باطلاقزارها سرسری گشت و آخرالامر به راهزن دچار آمد. سفر بخیر؟ پرسید راهزن. من آدمی را جستجو میکنم که از او کسب بیاموزم. جواب داد آندره. شاید راهزنی را بیاموزی؟ پرسید راهزن. برای چی نآموزم؟ راهزنی هم کسبی بد نیست. شکم رو سیر کرده تواند بس. بله شکمت را سیر کرده میتواند، اما به شرطی که کلت کدو بر این خالی نباشد. گرد همراهی من، گفت راهزن. و آندره به بیشه به آموختن کسب راهزنی رفت. وی خیلی وقت تعلیم گرفت یا اندکی، به هر حال این اهمیت ندارد. بار سرکرده دسته راهزنان گفت: خوش آندره، همین قدر به تو تعلیم دادیم بس. امروز تو باید اثبات کنی که آیا از تو راهزن می براید یا نه. و به آندره چنین سپارش داد: از بیشه اسب سواری می گذرد. تو باید اسب را از زیر ران او بدزدی. آندره به سری راه رفت و لباسش را کشیده به بالای درختی برآمد. همین که صدای سوم اسب را شنید، به گریه و ناله درآمد و به یاری و امداد جیغ زدن گرفت. سواره به نزد او آمده پرسید که چی شد و چرا گریه میکنی؟ آندره گفت که راهزنها به او حمله کرده تمام چیز و چاره و حتی سر و لباسش را کشیده گرفتند. دلی سواره به احوال آندره سوخت. وی پیاده شده آندره را از بالای درخت گرفته به صغری اسبش سوار کردن خواست. آندره سنجاب بر این به پایان جهیده فرآمد و خیز زده به اسب سوار شد و هنوز صاحب اسب به دهان گشایی فرصت نیافته بود که از بیشه او غیب زد. خوش بد نه، تو راهزنی نغز می شدگی برین، تعریف کرد سرداری راهزنها. بعد چند روز راهزنها به آندره سپارش دیگر دادند. وی می بایست برزگاوی را می توسید. در قریبی بیشه دهقان با یک اسب و یک برزگاو زمین می راند. آندره در بین بوته خود را پنهان کرده تا به آخر رسانیدن کار دهقان منتظر شد. دهقان کارش را به آخر رسانیده به قفا برگشت. در این وقت آندره از بین بوته یک مشت تنگه سیاه را بر زمین و یک مشتی دیگر را به پیرهه سوی بیشه پرتافت و خودش باز در بین بوته پنهان شد. وقتی که دهقان کار را به آخر رساند، به قفا برمیگشت. چشمانش به تنگه ها افتادند. انا گپ و من گپ، گفت دهقان تنگه ها را چیده ایستاده. این مبادا گنجینه نباشد. دهقان چشم دوانیده دید که به بالای پیرهه تنگه بسیاری خوابیده است. وی تنگه ها را چیده چیده به بیشه رسید و بعد به درون آن درآمد. آندره از بین بوته ها آهسته برآمد و برزگاو را از جفت گشود و نوک دمش را بریده به دهان اسب تکاند.
деҳқон аз беша дигар пул ёфта натавониста ба назди ҷуфташ баргашт. вай чун бидид ки асп дар ҷояшу барзагов нест, сахт ҳайрон шуд. хеле ин тарафу он тарафро кофт, аммо аз барзагов осоре ёфта натавонист. нахот ки гург хӯрда бошад. аз дил гузаронд деҳқон ва ба назди аспаш баргашта дид ки дар деҳони асп нӯги думи барзагов аст ва боз ҳам бештар ошуфтаву ҳайрон шуда хитоб намуд: кӣ дидааст ки асп барзаговро бихӯрад? ва аз даҳонаш нӯги думи барзаговро гирифта аспи бегуноҳро хуб калтаккорӣ кард. онра барзаговро ба назди сардори роҳзанҳо овард. қандат назан, ту аз мо ҳам гузарондӣ, таъриф намуд сардори роҳзанҳо. акнун ту бояд қувваи зурии худро нишон бидиҳӣ. ва сардор фармуд ки онра бо дигар роҳзане гарав бандад. кани ки сангро дуртар ҳаво медиҳад ва ки сангро дар мушташ фишурда майда карда метавонад. онра розӣ шуд. вай саҳар ба бозор рафта кокулӣ ном як паррандачаи хурдакак ва як халтача чакка харид ва чун ба беша баргашт, роҳзанҳо ӯро ба мусобиқа даъват карданд. ҳама дар даст яктоги санг гирифтанд. онра ба дасти чапаш санг гирифт ва ба дасти росташ кокулиро аз киссааш баровард. онро ба сӯи осмон ҳаво дод. кокулӣ ба сӯи офтоб бол кушод ва ба нуқтаи хурдакаки сиёҳ табдил ёфт. санги дигар роҳзанҳо низ хеле боло мебаромад, аммо санги онра чунон баланд баромад ки дигар ба замин нафтод. ба ҳамин тариқ ондраи айёр бар ҳарифонаш ғолиб омад. сипас роҳзанҳо сабқати дигарро пеш гирифтанд. кани ки сангро дар мушташ фишурда талқон мекунад. ҳаминам гап шуд, гуфт ондраи айёр. ҳар кас сангро фишурда талқон карда метавонад. кани шумо сангро фишурда обашро бароред, худат метавонӣ? пурсиданд аз ӯ. албатта метавонам, тамошо кардан мехоҳед? вай гӯё аз киссааш сангро мебароварда бошад, номаълум халтачаи чаккаро гирифта хитоб намуд. тамошо кунед. ва дасташро боло карда халтачаро дар кафаш фишурд ва оби чака аз байни ангуштонаш ҷорӣ шуд. роҳзанҳо ноилоҷ ба зурии онра қоил шуданд ва ҳамаашон пули гаравро ба ӯ супурданд. аз ин рӯз сар карда ондраро дигар шогирд намешумориданд. бо вуҷуди ин роҳзанӣ ба дили ӯ ҳам зад ва ӯ ба хонаашон ба назди падараш баргашт. хуш писарам, чӣ касб омӯхтӣ? пурсид падараш. айёрию ҳилагарӣ, ҷавоб дод ондра. оё айёрию ҳилагарият шикаматро сер карда метавонад? гуфт падараш. ба фикрам метавонад, чунки алҳол дар дунё ахмақҳо кам нестанд, хандида гуфт ондра. дар деҳаи онҳо заминдори давлатманде буд ки аспи ботпое дошт. вай онро чун гавҳараки чашм эҳтиёт мекард ва шабҳо ба наздаш қарравул мегузошт. ондра инро шунида бо қатъият гуфт: ман ӯро аз тавилахона медуздам, ҳатто ба болояш одаме савор бошад ҳам. одамҳо ӯро масхара мекарданд, зурат намерасад мегуфтанд, аммо ӯ бо исрор қавли худро такрор менамуд. заминдор аз деҳқонкалонии ондра огоҳ шуда ӯро ба наздаш оварда пурсид: оё ӯ дар ҳақиқат ҳам
чунон айёру ҳилагар аст ки аспи вайро ҳатто бо он одами савор бошад ҳам аз тавилахона дуздида метавонад? онра табассумкунон бо аломати тасдиқ сар ҷунбонд. хуш, агар дуздида тавонӣ, ман ба ту 100 танга иттилоъ медиҳам, гуфт заминдор. онра розӣ шуд ва кушки заминдорро тарк гуфт. заминдор бошад ба хизматгоронаш фармуд ки аспро чун гавҳараки чашм эҳтиёт кунанд ва як қадам ҳам аз он дур нагарданд. ҳамин ки ҳаво торик шуд, худи арбоби деҳа шахсан ба асп савор шавад ва як батрак аз пеш ва як батрак аз қафо аспро посбонӣ кунанд. агар ҳодисае рӯй диҳад, мардумро ба ёрӣ ҷиғ зананд. рӯзона ҳатто ба паша ҳам роҳ намедоданд ки ба асп наздик шавад. ҳамин ки торик шуд, худи арбоб ба болои асп баромад. як батрак дар пеши асп истод ва батраки дигар дар қафояш. заминдор шахсан иҷрои фармонашро бо диққат тафтиш мекард ва таъкид кард ки қаравулҳо эҳтиёт ва ҳушёриро аз даст надиҳанд. ҳамаи чароғҳои кушк кайҳо хомӯш шуда буданд. ногаҳ касе дари тавилахонаро зада бонг зад. кушоед, магар хоб кардаед? ту чиҳо гуфта истодаӣ? магар мо дар чунин шаб хоб карда метавонем? ту худат кистӣ? ба ту чӣ дар кор? пурсид арбоб. нахоҳад маро нашиносед. ман ошпаззани ҷаноби заминдор. он кас ба шумо арақи себ фиристоданд. гуфтанд ки онро нӯшанду нағз посбонӣ кунанд. ин суханонро шунида яке аз батракҳо дарро кушод ва ба хона зани хамидақомате ворид шуд. дар дасти зан кӯзаи калоне буд. маро ҷаноби заминдор ба назди шумо фиристода гуфтанд. зуза, ба вай бечораҳо як пиёлаи арақ рехта де. ба фикрам 2 пиёлаи ҳам нӯшед, зиён надорад. худам ҳам медонам ки ба шабзиндадорон арақ фоида дорад. бо ин суханон кӯзаро ба арбоб дод. арбоб аз кӯза якчанд бор нӯшиду онро ба батракҳо дароз кард. арақи бомаза будааст, таъриф намуд арбоб ва ба батракҳо таъкид кард. ҳушёр бошед, хоб накунед. аз чӣ метарсед? онҳоро ором кунонид зуза. охир шумо 3 нафаред. магар онраи баттол ҷуръат карда ба ин ҷо даромада метавонад? шумо нӯшидан гиред, зиндагӣ гуворост, ба шарте ки боиси шодӣ бошад, мегуфт бобои ман. илоҳӣ ҷояш ҷаннат бошад. вай одами оқил буд ва чӣ будани зиндагиро медонист. ман ӯро дар хотир дорам, тасдиқ намуд арбоб ва боз кӯзаро ба даст гирифт. зӯзаи ошпаз бидироззанон дар бораи бобояш беист нақл менамуд ва арбоб аз кӯза тез тез менӯшиду баъд онро ба батракҳо дароз мекард. зӯза саросема бошад ҳам онҳоро ба арақнӯшӣ ташвиқ мекард ва аз ҷой намеҷунбид. дар охир чун дид ки қаравулҳо масту аласт шуданд ва пинак рафта истоданд, каме сабр карду баъд як харакро оварда арбобро ба таги он хобонд ва 2 батракро ба пасу пешаш монда ба дасташон як қабзагӣ хас дод. баъд аз ин аспи бодпойро аз тавилахона баровард. дар охир чун дид ки қаравулҳо масти аласт шуданд ва пинак рафта истоданд, ӯ каме сабр карда ва як харакро оварда арбобро ба таги он хобонд ва 2 батракро ба пасу пешаш монда ба дасташон як қабзагӣ хас дод. баъд аз ин аспи бодпойро аз тавилахона баровард. заминдор субҳдам ба тавилахона давид. ба тавилахона даромаду дар ҷояш шах шуда монд. дар ҷои асп хараки чӯбине меистод
و قراولها باشند خواب بودند. فردا سحر خودی آندرا اسب را آورده داد و صورت حال را نقل نمود. زمیندار به او 100 تنگه بایدادش را سپرده گفت: اگر امشب از انگشت زن من انگشتریش را گرفته توانی، من به تو باز 100 تنگه میدهم و اگر نتوانی تو به من. گپ پخت گفت آندرا و قصر را ترک گفت. زمیندار به طاقتانه منتظری فرا رسیدن شب شد. بگاهی همه کنجهای خانه خوابش را با دقت از نظر گذرانید و باز یک بار به انگشتری انگشت زنش نظر افکند. زن و شوهر به رخت خواب در آمدند. زمیندار هیچ خواب کرده نمی توانست، چون که حسی کنجکاوی هیچ آرام او را نمی گذاشت. کنی آندرا این دفعه چه خیلی حیله را به کار می برد. نه، این دفعه آندرا گرو را بریده نمی تواند، چون که در و تریزه های خانه سخت محکم و زنش در پهلویش خوابیده است. زمیندار به بالای رخت خواب دراز کشیده و هر یک صدا با دقت گوش می کرد. ناگه از پس تیریزه شیویر به گوش رسید. زمیندار به آن سوی برگشته دید که در پس تیریزه کله از افتکار کسی از تیریزه به خانه در آمدنی است. حاضر رویت را سیاه میکنم، در دل قرار داد زمیندار و از بستر آهسته خیست و کلتک وزنین را گرفته به پیش تیریزه دوید و بعد یک باره تیریزه را کشاد و با کلتک با کلای شخصی که در پس آن بود زد. واه دادیش، تو آن آدم را کشتی! خطاب نمود زنی زمیندار از خواب بیدار شده. همین خیلبرین به دهشت آمد زمیندار. وی از تیریزه به پایان نگاه کرده دید که به تیریزه نردبان گذاشته شده است و در پایان آدم به حرکت خوابیده است. زمیندار از این سخت ترسیده به پایان به باغ دوید، دری خانه خواب را پوشید و بعد از لحظه باز به خانه خواب در آمده به زنش پیچی را زنان گفت: برای احتیاط انگشتری را به من بده. زنش انگشتری را به او داد و او باز دویده به پایان به باغ رفت. زمیندار بعد از دقیقه باز به خانه خواب برگشته حکایت نمود که در پایان نه آدم بلکه خوسه خسین خوابیده است و از افتکار آندرای روسیا با این را او را فریب دادن میخواسته است. بعد به پهلوی زنش نشسته گفت: انگشتری را بهترش به من بده، مبادا باز آن نابکار پیدا نشود. من وی را به تو دادم کو. خطاب نمود زنش. زمیندار در جایش شخ شده ماند. آندرای عیار باز او را فریب داد. آندرا فردا انگشتری را برگرداند و باز از زمیندار 100 تنگه گرفت. تو در حقیقت هم جوانی عیار بوده ای، تعریف کرد زمیندار. اگر امشب آشپززنی مدیری مرا دزدیده به کشک بیاری 300 تنگه میگیری. من نه تنها آشپززن بلکه خودی مدیر رو هم داشته میارم، گفت آندرا و با دماغی چاق به خانهش روان شد. همین که تاریک شد خود را چون فرشته آراست. به تخت پشتی خرچنگ ها شعمچه های خوردکک را استوار کرد و روی خانه مدیر خواجگی زمیندار را پیش گرفت. آهسته به خانه خواب در آمد و شعمهای تخت پشتی خرچنگ ها را در گیرانده آنها را سر داد. خرچنگ ها به 4 سوی خانه خزیده رفتند. خانه از شعمچه هایی که میلکنان می سوختند روشن بود. آشپززن چون از خواب بیدار شد و این منظره را مشاهده نمود سخت حیران شد. علاوه بر این فرشته به نزدش آمده گفت: های مخلوق خدا، آماده باش، حاضر به بهشت خواهمت برد. آشپززن باور کرد
вай ба бойҳо хизмат мекард ва ба камбағалҳо як бурда нони қоқро ҳам дареғ медошт. мудир чун бидид ки ошпазашро сиҳату саломат ба ҷаннат хоҳанд бурд, дар дилаш кирми ҳасад ба ҷунбиш омад. аз фаришта бо исрор илтимос кард ки ӯро ҳам ба биҳишт бубарад. ба қавли вай ба ошпази худ одат карда будааст ва бе ӯ зиндагӣ кардан намехостааст. фаришта розӣ шуд ва иҷозат дод ки мудир низ ҳамроҳи ошпази худ ба биҳишт равон шавад. онҳо аз хона баромаданд. ондра онҳоро ба ҷойпӯши сафед печонида ба болои замбарғалтак савор кунонд ва замбарғалтакро тела дода ба сӯи кӯшк равон шуд. замбарғалтак ба сангҳо дака мехӯрд ва аз ин ошпаззану мудир нола мекарданд. ондра онҳоро таскин дода гуфт: орому сабур бошед, роҳи биҳишт серсанг аст. заминдор шаб аз нисф гузашта бошадам, ҳанӯз ба рахти хоб надаромада буд. вай ба ондра мунтазир буд. кани ин дафъа ҳам ондра гаравро бурида метавонад ё не фикр мекард ӯ. дар ин вақт ондра дарро куфт. вай бастаи калонеро пуштора карда ба хона даровард. вақте ки бастаро кушод, аз даруни он мудиру ошпази ӯ берун омаданд. заминдор чунон қаҳқаҳа мезад ки аз ханда қариб кафида буд. мудиру ошпази ӯ чун ба кадом биҳишт афтоданашонро диданд, аз шарму ҳиҷолат қариб мурда буданд ва баъди чанд сония андаке ба худ омада рӯй ба фирор ниҳоданд. онҳо бод бар ин ба сӯи хонаи худ метохтанд. заминдор 300 тангаро бароварда ба ондра дод. ондра роҳи хонаашонро пеш гирифт ва баъд аз ин пешаи худро тарк гуфт. аммо баъзан вақте ки ноилоҷ мемонд, аз айёриву ҳилагарӣ рӯй наметофт. ин буд афсонаи имрӯзаи мо. агар афсона писанди шумо шуда бошад, хоҳишмандам ки аломати бисёр хубро пахш намоед. хона ободу сарбаланд бошед.